Kraljevska porodica Karađorđević u Šamac nije došla praznih ruku. Za 70 socijalno najugroženijih porodica koje još saniraju štetu poslije majskih poplava donirali su pomoć vrijednu oko 40.000 evra. Donijeli su svega od prehrambenih paketa preko sredstava za ličnu higijenu pa do kućnih aparata. Šamčani nisu krili zadovoljstvo jer su, kažu, dobili ono najpotrebnije. Pa nisam mogao sam nabaviti, tako da mi je i ta pomoć, taj pored drag što sam ga dobio, da se imao tu čim ogrijati. Šta ste dobili danas? Bile su pisane veš mašine, pa ih nema, ali evo frižider sam dobila i ja sam prezadovoljna. Prestalo naslednik Aleksandar i princeza Katarina pomoć su osigurali zahvaljujući prijateljima u svijetu. Donacija za Šamac obezbeđena je zahvaljujući organizaciji Lifeline iz Kanade. Mi smo čuli da situacija je bilo vrlo teško i mi smo bili u Kanada i mi smo imali veliki prijem tamo i naš cilj je da pomognemo naši ljudi koji žive ovdje. Ja sam bila u Republika Srpska puno put kad ima situacija za konflikt i to nije novo za nas. Šta je novo je poplava. Vi ste u naša srca. Vi mislimo puno sa vas, kao moj suprug kaže, i danas želimo da vidi kako mogu da pomoć više. Priliku da u svom skromnom domu ugosti Karađorđević imala je 4-člana porodica Miljanić. Prestolonaslednik i princeza se nisu mogli načuditi u kakvim uslovima Miljanići žive nakon poplava. Frižider koji su dobili od Karađorđevića znači im mnogo. To se ne može opisati. Hvala mu puno i neka Bog čuva. Karađorđevići su obišli šamački dom zdravlja kojim su donirali najmoderniji EKG aparat. Svojim poklonima vrtići obradovali su i one najmlađe. Obećali su da će ponovo doći jer Šamčanima pred nadolazeću zimu je svaka pomoć dobro došla.